Bangsuri plira pharu isira phokebra sirke batuma phan NFSA ration card keron pon. Nonagachari bom BJP sarkar atum ben jasimet pet ki dukela garar to phan kang chir ke lang it pen jok nang jipura dongkam mokam rong sopialong tim kari banglong ke Japon kari banglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangari deng pen rong khang eliang kang arada phan ka dukabe don suri plira pharu isira phokebra sirke batwa phan akime ration card ron pon labang so ration card kimi ke ron pon melong man ke dokari banglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hang MP Horen Singh be MLAs EM lapen MSC atum pen chenglok board chairman atum chetong dun melong jasemet pen non ke cheri bom BJP sarkar atum rada phansai ke claim ke dam pi ponalam the apu thak pen nang an than pon halapu me pi prat era phikari banglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hang pherang ke atum pen ka chipat hengno ponahut ang ton pen nang ke than dunalam thele ar jipon senang dongkam mukam ben janta binang ke lo birta Malong News Assembly Conference ya kimi lo dake rongkhan MLA Conference ya kimi lo atumi bagi alumni LA Conference ya kimi lo dia bagi rongkhan di rongkhan long kerona bangke kami peten apai kimi ya sontar bagi 2100 itu nih sekali itu dan pom lo lapen ke pini bangke Hak Tuhan ron mo lapin kelong lihat Tuhan an ke amen gitu an ke penadik si lem sa chairman lapin ke si tundang si adon kelong beneficis adon an bagi ron ang besar lapen inu dalong pensang lin ke thana putak karbino kono mas konsil han the ke han the manjang se ke thando blong te approve do rong na pino la bang election an dong si ke thanjong si do written do video da do ये इन पे इलिन पे इलिन कार्ड लोग पे इन पे इलिन लाइनों के थान लोग से अप्रूव दो प्लोन ना फिर नहीं तुम्हें एक्शन ना nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta